Juče je Demokratskoj stranci pristupio opštinski odbor URS-a koji je na lokalnim izborima u Prokuplju imao 16%. Mi smo prirodna matica za sve one prodemokratske, slobodne, pristojne snage u ovom društvu koja žele da se suprotstave izuzetno tragično neuspešnoj vladi i mi smo kao stranka zaista jedini oni koji imaju potencijal da i infrastrukturu da se suprotstave i da pobede ovu vlast na narednim izborima. Premijer je danas rekao da će neke od penzija koje su smanjene biti povećane kad društvo bude ozdravljeno. Nažalost, terapija koju Vučić i njegova vlada daju srpskom društvu je apsolutno neodgovarajuća. Smanjenje penzija je bio izuzetno loš potez. On nije deo terapije, nego naprotiv pogoršava stanje, zbog toga što smanjenje penzija dovodi do smanjenja privrednih tokova, dovodi do smanjenja prometa u maloprodaji, dovodi do smanjenja proizvodnje u poljoprivredi i na kraju dovodi i do manjeg priliva u budžet. Zbog toga mi kao stranka imamo obavezu da okupimo sve ono što se ne slaže sa ovakvom politikom vlade i sve one ljude koji vide koliko su zapravo rezultati vlade loši. Dovoljno je reći da smo u toku prošle godine imali 7% smanjenja industrijske proizvodnje, što je dramatično i što niko nije imao u Evropi. Dovoljno je reći da smo imali smanjenje za 2,5% bruto društvenog proizvoda, da imamo svega 80 evra po glavi stanovnika godišnje stranih direktnih investicija. Tako ne može da se ide napred, tako ne može da se ide nigde i mi smo kao stranka izuzetno zabrinuti zbog načina koji gospodin Vučić i njegova vlada vode ovo društvo.